Wahika amabajiro gatari gamwe na gamwe muri Kiruhura no yakirwe empu ezimazireho emyaka n'ebisibo na za kayori ziyo nizibaga n'empwezi abo kugira ngo abagite bine okuzita. Abashubuzi n'ababaje muri Kiruhura nagira ngo bwahate empu bakashamo kuzitematemera za karori abo kuburwaho kuziguza. Ukawana no rubaga ukarusara nabo bakuzitwara nabo tubakurutwara kubandi baruho kasi. Bueno wari warusara ngo nurwa karori. Ati ngezi cyukuribira wati nkuru nurebo tukarushara karori tuzihereze zibindi tuzari karori sibaha nazo ushangati business yitu mazima ekafa munongo. Nibagira ngo miliyoni zikurengigana nabaziferwa omubutaguzampu kandi n'abahoza tibarakwenda kukimanya ngo nibaferwa. Cyo kubanza ente ziriya yiguru tizikuremera wakashana karuho obabe nabarangu nibasa kuba nimfuna hampu empu zasharuka zazaza. Nabashaba kwimukiramo ikahandikira ministry ahabwe sente zero bakuferwa omumishoro yabo butaguze empwezi nabo baganyurwa mu mishoro yabo. Ministry of Trades batuyambe baturondere abutare omusezindi kwenda nguna tugiye kitwatunga mazima okutwariza hamwe omirimo yitu tukora. Twakije meya wasanga ahanshonga z'ababaji. Tuzomba MP tubitunga miti abo kwito twine man ga katari. Okwetora Kiruhura ente embuzi hamwe n'entama mu barogo rw'ubagwa nabagira ngo nugwikomero bishatu kandi wakubaramu district neba ferirwe sente nyamwinji okurwa mu mishoro. Gashoka Paul tuyamureba.